हादरसायाव जौ जुवा आरो जायखिजाया समाज बेरेखा हाबानि हेंथायै आसाम सोरखारनि बिथोन बादियै पुलिस बिफाना गोख्रों राहा लाबोदों। नाथाय अब्लाबो बेफोरबायदि गाज्रि हुदानिफ्राय खायसे सुबुङा दासिमबो गोजान जायाखै। बे बिथिङाव हादरसानि दाब दाब जायगायाव पुलिसनि हानजाया सेबनानै गोबां सुबुंखौ हमनो मोननायजों लोगोसे हमजानाय सुबुंफोरखौ आयेननि गेजेरजों साजा होबोदों। बेबायदि समावनो बरपेटा जिल्लानि हावलियाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हायो। मख'नो गोनां बाथ्रादि थांनाय दान मोननैसो सिगांनिफ्राय बरपेटा जिल्लानि हावलिनि खाथि खाला ओनसोलाव पुलिसआ सेबनानै गोबां ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनानै जोबथेसालियाव दैथायहरखांबाय। नाथाय अब्लाबो हावलि ओनसोलाव गले गले ड्राग्स फालांगिरि हमनो मोनबाय थानाय जाथाया ओनसोलनि सांग्रां नोगोरारिफोरनि गोसोआव गिदिर सोंलु बेरखांहोदों। समबारखालि बेलासिनि 5 रिंगासो समाव हावलि मैरामारा आदम बाजाराव सासे सुबुङा ड्राग्स लाबोनाय बाथ्राखौ मिथिनानै मोननायनि उनाव रायजोफोरा सेबनानै हमनो हायो। जाथायनि सोमोन्दै मिथिहोनाय बादिब्ला ड्राग्स फालांगिरिया खारखोमानो नाजादोंमोनब्लाबो रायजोफोरा होसोनानै हमनो हायो। हमनो मोननाय ड्राग्स फालांगिरिखौ हावलि आदम बाजारनि रफिकुल इस्लाम होनना मिथिहोदों। हमनो मोननाय ड्राग्स फालांगिरि रफिकुल इस्लामजों लोगोसे आबुं ड्राग्स गोनां गं 23 प्लास्टिकनि कन्टेनार मोननो हायो होनना मिथिहोदों। उनाव हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ रायजोफोरा पुलिसनि आखायाव गथायनानै होयो। हावलिनिफ्राय पुरन देउरिनि रिपर्ट, समनि रादाब। যেহেতু ইয়াত যেতিয়া মই আহি থাকোঁ তেতিয়া মানে দুজনমান ল'ৰা দৌৰি গ'ল, দৌৰি যাই মানে তাক ধৰিলে, ধৰাৰ পিছত মানে তাক আনি পাতিলোতে মানে ড্ৰাগছখিনি পালে। তাৰপিছত মানে দুই এটা কৰি পাব্লিক মানে লগ হ'ল, লগ হোৱাৰ পিছত মানে পুলিচো আহিল, পুলিচে জেৰা কৰিলে। বৰ্তমান মই জনাৰ ভিতৰত ইয়াৰ অৰিজিনেল ঘৰ আদম বাজাৰ, কিন্তু সি কাম কৰা বুলি কৈছিল, মিস্ত্ৰী কাম কৰে নেকি ড্ৰাইভাৰ কাম কৰে, বিশেষ মই নাজানো। এতিয়া মানে ইয়াৰ তদন্ত কৰি আছে। ধৰিছে নে খেদি ধৰিছে ল'ৰাজন কোন? ল'ৰাজন আদম বাজাৰ হয়। যোনে ধৰিছিলে সেই ল'ৰাজন কোন মই বিশেষ নাজানো, কিন্তু মই ল'ৰাজনক দেখা নাই, কিন্তু দৌৰি দৌৰি যাই লৈ আনিছে। আৰু সেই ল'ৰাজনৰো মানে অলপ জখম হৈছে আৰু। হয় হয়, ঠিক আছে। ক'ত ঘৰ তোৰ? ক'ত ঘৰ? কি নাম? কি নাম? হা, কি কাম কৰা? এনে কেতিয়াবা কেতিয়াবা গাড়ী চাড়ী চলাওঁ। এই কি এইবিলাক কি কৰি আছে? এই ড্ৰাগছ ক'ত বেছি আছিলি? খাবৰ কাৰণে আছিলোঁ, গাছ খাবৰ কাৰণে আছিল। কিমান কেইটা আছিল? 22টা নেকি 23টা আছে। কেনেকৈ ধৰিল? চিনি নাপাওঁ, ক'ৰ একদম চিনি নাপাওঁ। হাওড়ি খালি মানে ভালো হয়ে গেল মা খালি চুল ঘরে সিংহ হয়ে গেছে বুঝছো না।